بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبت مسلم إزت ريخون آده الله تعالى إله كيامنجن أرونا تيار كربا فاوا تنكي سورجي نعمة تيار كفاواني ತಕ್ವಾವರಿನ್ನಟ್ಟಕ ಅದೇ ಸೂರಗೆಗೆ ಖಬರ್ತೋಗೆ ಖಬರುಂ ಅಳ್ಗೊಳಮೆನ್ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಯರುಗ ಅಳ್ಗೊಳಮೆನ್ ದನ್ನಂಜೆ ಹಕೀಗತಕೆ ಅಳ್ಗೊಳಮೆನ್ನ ಸೂರಗೆಗೆ ಖಬರುತ ಲಿಬೆಂಗೆನ್ ಗೊತಕೆ ಕೀರಿತು ಕುರ್ಆನುನ್ ನುವತ ಮ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮಗೆ ಸುನ್ನತುಂ ಸಾಬಿತಗೆನ್ ಯಾಸವ ಕಂತತ್ತ ಎನೂಂ ಗೊತಕ ಅಳ್ಗೊಳಮೆನ್ನ ಸೂರಗೆಗೆ ಖಬರುತಕೆ ನೇಗೇನೆ أي غيبك تريم وكنتتا الله إكلانge فتوغا وحي كروا فاوايچ نوتا من النبي صلى الله عليه وسلم يا بيان قد في اچ منوي ارغمنك نيگين آد سورگه کی ایگه واهك ایگه نعمتك واهك دولم صفكوره وينه اچكور ما فوريما تانه اي كيت قرآنك الله تعالى وحي كروا فاوني فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين فيبامهن النتكا سورك وانتورن النتكا فروا فاوا لولا فينيكن لبدنبي نعمة إفس نفسك نيجينه إفس نفسك نيجينه صفة كوري رب ما فوريهم نعمتك الله تعالى سوركا لبوا فاوني إهم قدسية حديثك قامي أنني الله تعالى وحي كوري كما أعددت لعبادي الصالحين تمن إله كصالح علن التيار كربا فاوامي ما لا عين رأت لولم فنفانوا ولا أذن سمعت ميهك دكم فتن أدوها فانوا ولا خطر على قلب بشر ميهك هتن أراف فانوا فرهم نعمتك الله تعالى وني مسورك لبافه إما مي إكموك نعمت اللبافة واتن هذا النعمة توك تريجا همين النعمتك الله تعالى سورجيك لبافا وباقيشاتا كير القرآن أقول من كيوم دارجا إتكين إتكا الله تعالى سورجيك لبافا وباقيشاتك إيه ريتي منظرتك فوريها مكان الله تعالى صفك الدفافا وي إيه ترين إتكا الله تعالى وحيك رواني إن للمتقين مفازا هم كشور تقوى ورنن مري نصيب لبن يتنه اسورجه يفا الله تعالى اسورجه صفه الدفا وحي قرواني حدائق واعنابا بغيچاتك ادي مي بسكدره ام الله تعالى مي ايتك سورجه مي صفه قرواني باور بغيچاتك گوتوغا ادي اي بغيچاتوگه تريگا مي بسكدر واكمن الله تعالى مي صفه قرواني ادي هم ايگوتا اهن ايتك من بقية إترى تفسير قد الله تعالى وحي قرواني إن المتقين في جنات وعيون هم كشور تقوى ورم بني بقية تكيكا أدفن توغي نعمتك تفسير عمركم قوا عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى يدالوني مئات قاموا في جنات بقية توغي مرادك في جنات مشتملات على جميع أصناف الأشجار والفواكه مئات قاموا بغيچا توغ مي مرادكي هوريها وترگه گسكها گهي හිමිනිකෙන් වා සුවර්ත බගීචා තකෙක්කම අදි හුරිහා වත්තරගේ මේවාත ඒ බගීචා එක්ගා වා බගීචා එක්ගේ මිසාලේ එෆක එෆාම දවරණ මිම්මා ලම් තන්දුරු العيون الى مثله ලෝතන් ඒ දෙකිෆානුවා කම්ෆෙත්තකුන් ඒ අඩුවහා ෆානුවා අදි ඉන්සානෙක්ගේ හිතන් තසවුරස් නුකරේවා ෆුරිහම ගිනා बगीचा तक अदेगवा मेवात एहा गिने हम इंसान के हितकों इंसान के लोलकों इंसान कंफतकों अडुहा फसनुआ फुरिहमा बगीचा तक मेवा तक अल्लाह ताला
e ilaha kiyamangen alunna suwargega tayyar kurawwa fawane ad kirtu qur'anuga Allah taala zikr kurawwa fawe suwargege bay gasgaha gessa adi suwargege mewa tawge terem bay wahaka Allah taala zikr kurawwa fawe mege iturum mi iswe gossi me bis kaduraki suwargega Allah taala lavwa fawa mewa ekkan almenna iswedi ayatakun engin hingejje hame gota kaduru ruka annar kiwes Allah taala suwargega lavwa fawa mewa tawge terem mewaen Allah taala wahi korwani fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman ede tanuga maneke suwargega fakiha mewa taka wa nakhlun kaduru ruka wa rumman annaru ve mi ayatu megen dani kaduru ruka annaraki Allah taala suwargega lavwa fawa ichekkan ehne maslobe takhun argumen dannan je haqiqataki suwargega wa mewa taka gastaka e duniyega wa ichissa hama ekani wattarwani namunkan em suwargega us annare bahuri duniyega us annare bahuri ehne mes mi wattarwani hama ekani nan ekani ekdevani ehen huriha gotakun tafatu egende ehen huriha gotakun tafatu egende ehen venun to Allah taala wahi kurabba me wani lolun dekifanuwa kamfatun aduwa fanuwa insana ke hita tasawwur nukurevecche eme ilmen vidalwani hama ekani name ekdevegen wani ehen huriha gotteke tafatu egendan nan ekgen nuikam gawenama algomendaka tasawwur ves nukurawunis suwargege labba faicche eme duniyege echehige nantan uttekkama hama ekani nan ekani wattarwegen wani ehen huriha gottakun e tafatu egen de hame gota kunnaru gaha fakke gastaves Allah taala labba fawakan kirtu qur'anuge ayatakun dehave Allah taala wahi kurawani suwargege ahulwanenge ni'mat bayan kurawwa fi sidrin makhdud ebamihum wahushi kashinek kunnaru gastage getirege kashinek kunnaru gastage getirega watalhim mandud adi kewatten eturfawa fakkew gastage getirega adi ibn kathir rahimahullah taala vidalwani ballashe kirit qur'anuga migennani kunnaru gahuge misalu kunnaru gahaki algodamen duniyega warak kashigena ege mewa kuda gahe ehinnames kunnaru gas e akhiratuga evani kashinek kunnaru gahege kutuga e ballawashe miru rangalu riyati kunnaru gahenge gotuga Allah taala sifa kodawani surgega wa gaha duniyega wa gas warattafat duniyega wa gahuga ete baaru kashitegen e bahori eneme surgega gahuga ne e egerfan vidalon tasawwur kollawashe duniyega algodumen hikkiya riti miru mewataka me biskadura afala mihengos dankiyana kamene duniyega wa ecche entaketi kiha furihama waane heye suwargega em duniyege salgodumen hikkiya riti mewataka e gasgaha gei e suwargega kiha furihama waane heye mihiniye kunnaru gas duniya matega kashihuri gahege me ene suwargega kashine furihama gahege gotuge wani efege famadan ehemve Allah taala wahi kurabba wani lolun dekifanuwa kamfatun aduha fanuwa hita tasawwur nukurave ni'matake miwane ad qur'anuga migotun sida namun nangane fawa gasta note mewata madu ehennemes Allah taala wahi kurabba fane huriha bawatege mewata suwargega waanakan huriha bawatege gastake waanakan Allah taala wahi kurabba fane ila wahi kurawani fihima min kulli fakihatin zawjan komme mewa kun debawate etanuga suwargega ve komme mewaekon mewa vijja komme mewaekon mewa vijja komme mewaekon debawate e suwargega Allah taala lavwa fawe ade suwargega ahulwerin e mewata genaw mattaka ebami hun gowalan e mewata genaw mattaka ebami hun ejene ehi debami hun beenum wa ebami hun et ikhtiyar kura mewataken ebami hun genewene Allah taala emi hun ge ni'matuga ule kan sifakod deva wahi kurawani yad'una fiha bikulli fakihatin aminin etanuga aman kam matiga tibe haluga huriha bawategge mewa genawman ebami hun ejene ebami hun dan takuga ebami hun endu takuga tibe e mewa ta genawman
e gowalani ehide mewatan ebami hunna genewen ebami hun ikhtiyar kura mewaen ebami hun beenum wa mewaen Allah taala wahi kurwani wa fakihatin mimma yatakhayyarun ebami hun ikhtiyar kura mewaeke ebami hun gowalum ebami hunna hamaya e suwargega geneweni ad hame kota Allah taala mibami hunna mi ni'mat devvi sababu es bayan kurwa faani mewataka bagicha tawge ni'men Allah taala مبامي هن مدف سبب بيان كروا وحي كرواني إن المتقين في ظلال وعيون هم كشر تقوى وني هياتك أدفن آرته نعمتك وفواكه مما يشتهون إبامي هن هكيا إبامي هن إدي ميواته نعمتك إبامي هن بنبين كلوا وشربوا هنيئا تبامي هن كابا وليش أرام لبين قتقا بما كنتم تعملون تبامي هن عملكم أولون كانت التوغمتشا اما الله تعالى اباميهن مي ميواتن بينم وا ميواتن بغيچاتن ميدوني اباميهن دنيا متيغا كفا وعمل تغكا اف وحي قروني ان كذلك نجزي المحسنين هم كشرون تمن اله جزاء دفني افدان اما ميوتي الغدمنگه فرصتم الله تعالى الغون من كره كم ميهكا دنيا متيغا دفافا وغتكي اي الغدمن الكون كرمگه وغتو ewagotuka beenun hifafi mihekashe mini'amatten hori ewagotuka beenun nuhifa ewagotu alafi miheka mini'amattake nohunnan em Allah taala emihege umuruga duniya matiga ene devwafawa duwastawga beenun hifa gadala masake kofikamga awanama ene yaswarugege mewataka swarugege bagichataka adi swarugege enum ves ni'mata libigendan en Allah taala wahi korawani en aatiga mikan kashor ko devwa wahi korawani ei tebamihun Allah taala tebamihun kula hew amal tawge sababun milku ko devwa fawa swaruge tayge ema lobetakhun algon men bani hew amal takurun e hew amal tawge sababun Allah taala algon men min ni'mat midevani duniye ki imtihanu ge bagute algon men teren komme mi ko qabul kuran algon muslimun nabi hinduga algon men qabul kan duniye ki waguti echekama duniye ge dirulumaki Allah taala ena imtihan kurmattaka fanuwafa dirulu mekkan algon men qabul kuran ehin names ehinage nafsa dekola e hew amal takuga gadala masakkekko nubakan tattakun durwege mihaki aslu kamyab libene mihaki algon men qabul kuran hurihames qabul kure ehin names ena waragina mihunna vani e hew amal tak kurma nukal difa adi nubakan tattakun duruma ebame hunna hivvaren nuhure e ketteri kamen nuhure hew amalta kurmaki ketteri kama beenum wa kame hew amalta kurmaki ketteri kama beenum wa kame adi nubakan tattakun durumaki was ketteri kaman ena beenum wa kame e mi ketteri kama ekiga hew amalta ko nuba amalta kun durujj kam gawanama algon men min ni'ma talibeni هذا خاصكم الله تعالى أقول من اللفافة وموسم تا رمضان مسفد موسم تاكي هو عمل توغا كوريرا دام في موسم غا شيطان غترين نوكي من ترميهم تا نوكي من تري اتكهين كستلو الوي سورغيغا دوركولتن هلوي نركاغا دوركولت تبالوي ملكوتي عالم تيار وني اي ألغد من هو عمل توغا අවසු මට්ටක අල්ගොඩ මෙන්න හිව්වරු දෙව්ව මට්ටක එහෙම අල්ගොඩ මේ බජේ මිෆද මූසුම් තවගා ඒව අමලත ගින කුරන් මී ස්වර්ගයේ මතිවර දරජතන් හොදුම අල්ලාහ් තාලා අල්ගොඩ මෙන්න ලබ්වාෆාවා හේව කන්ත තවගේ මූසුමේ නොබතහුන් අල්ගොඩ මෙන් දුනිය මතියක මෙෆෙන්නනේ දුනියගේ ගස්තකුගා මේවා අලනේ කොම්මස් මූසුමේක irwa musumga none hologu musumga none fini musumga none hon musumga ehinna me swargege mewata eki waki musumaka khasa mewata kenno abadus mewata libene abadus mewatan hunnan abadan mewa libi hunnan Allah taala wahi kurabani mathalul jannati allati wa'ida al muttaqun taqwa warinna Allah taala wa'ad kurabba fa swargege misalake tajri min tahtiha al anhar e swargege dashum fin artan hinga hunnane ukuluha daim ege mewata daiman abadan libene abadus e mewata libene en aatiga wahi kurwani wa fakihatin kathiratin la maqtu'atin wala mamnu'a gina guna wegen wa mewata ke husumen nuwa adi manawumen e mewata ka nuwe ema lobita kun algonna megen dani suwarugege mewata ka suwarugege ni'mat warat tafatukan
Allah Ta'ala mi duniyega labwafawa ni'mattaka sorugega mi duniyega labwafawa gastaka mewataka vure wara tafatukan ade algon men bagichaka wanna hindu e bagichaga tiriga gas purukon hedifa mewatakon furifa ekkam gawadama algon men hita finitan libigende e binnam beenum wa mihaya e fora hisabuga mewatan ala furifa gahen ekkam gawanama algon men ekamuge elola finikan libigende hinhama jehun libigende Allah Taala suwargege gastal labwafawani tirko binne mehunna faseha wegen wa gota mewatakan efora hisabuga Allah Taala kiyatu Qur'anaga ekam bayan kuraba wahi kurawani wajana jannatin dan aji e suwargege mewata wani binne mehunna kari wegende ena beerum wa mewae ena beenum wagutegga binumge ikhtiyar ena libigembe ade eddok me nabiyya sallallahu alaihi wasallam egare ekfan madina hijra korum mafawga edduwago irukete hifani ehendu me nabiyya sallallahu alaihi wasallam egare ekfanuge sahabinna ingen kete namadu kurabani abdullah ibn abbas riwa kurabani egare ekfan vidalwani me nabiyya sallallahu alaihi wasallam namadun hunnawaniko kuriya jehi wadagen echen nangawan ulefa fahata jehi wadagen devitan timanna minna fenune namadu go hunnawafa ehidu namadu nimum ebekalun suwal kurabani me nabiyya sallallahu alaihi wasallam egotan amalu kurabbe kivegento ebekalun suwal kurabani ehidu me nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani qala inni uritu aljanna timan kare fana surga dekkewuniye fatanawaltu minha unqudan timan kare fana ein mewage koliyan nangawan uluvuniye walau akhadtuhu la akaltum minhu ma baqiyat ad-dunya timan kare fana nenge kamga winama duniya qiyama wanden mewa kolin hama ekan tebamehun ka uluni heyye manake mewa koli huhennuwane ega barakal labwana qiyamata hamaya mewa koli ega hurihami istakunna fudewara ve ema surgega labwafa ichege barakamege to ade hame gota surgega hiyatake wakama e surgega hiyata Allah Taala wani sifako debba ehnemes haqiqatake lebetakhun surgega iren nuhunnan ehnemes hiyataken onnan gasgauge hiyatan hunnan iren netis Allah Taala kina kunto hiyatake labwafone Allah Taala ki komme kamaka kuladumante ilah irad kurabba komme kamek kurabba ema surgega hiyatake netis Allah surgega iren netis hiyatake labwafa wakan Allah Taala ki Qur'anuga sifako debbafawe Allah Taala wahi kurawani lahum fiha azwajun mutahhara etanuga bamehunna tahir wegemba abindekeve wanudkhiluhum dhillan dhalila adi hiyadene hiyalaka timaraskalan bamehum baddawahu shime ehen ayatega esifako debba wahi kurawani hum wa azwajuhum fi dhilalin ala al-ara'ik muttaki'un bamehun gambin vani hiyaluge dan takege matiga legigenne ehen ayatega wahi kurawani wadhillim mamdud feturigemwa hiyatakeke ema Allah Taala kuladumwante kamun suwargega hiyatake labwafawani ehnames ire nuhunnan ade me nabiyya sallallahu alaihi wasallam go sunnatuga suwargega labwafawa gastawge bay khabaru arwamenna hamayan ahsawe egotu me nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani aswaraku ahas sawarwegen gatafada aswaraku ahas sawarwegen emme bar menuga satek aharu datur koffada waruge satek aharu datur kura ergos e gas nuni me ha bodu biya gahe surge ga wakan Allah ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani inna fil jannati la shajara hamaka shurun surge ga gaheve yasiru ar-rakibu al-jawad al-mudammar as-sari' ahas sawarwegen damiha aswaraku gatafada aswaraku ahuge emme baru menuga satek aharu wanden miyata aamin ma yaqta'uha datur kofa daarugaves e gahe nuni me manake egas kadatu kofa eneka nudeve ehaves bodu biya gahe suwargega wakan ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan kurmane aji hame kota sidratul muntaha miwe suwargega labbafa wa gahe kan algormenege aji ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam gare gfana jibril gfan fini wadagen nabi emme defaharu tevis aharu doge muddatuga wahi bawale bunayruga jibril gefanuge hama suraga ekare gefana fini wadaganne ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam fini wadaganne defaharu
فرتم فهركي حراف ربداك هولاغا ما النبي صلى الله عليه وسلم هنونكو ام فرتما وحي باوالبم فتو دون فهركي اسراء معراج ريغا سدرة المنتهى كارين فينون الله تعالى كيت قرآن کے بكم بيان كربا وحي قروني ولقد رآه نزلة أخرى ادي اهم فهركو ما النبي صلى الله عليه وسلم جبريل قفان فين ولا النبي عند سدرة المنتهى سدرة المنتهى كاريغا عندها جنة المأوى اتنقى كاريغا جنة المأوى ما النبي صلى الله عليه وسلم حديثكم اجيغو تقى قال إسراء معراج حادثاغا قال حديث كروني ثم رفعت إلي سدرة المنتهى دنت من كليك فانا دكوني سدرة المنتهى فإذا نبقوها مثل قلال هجر انت من كليفانا فني وداغتي ايغي ميواتا سدرة المنتهى کے ميواتا كليفان صفقت دفني قلال هجر اي وان هي نوتا راشك ميهونگه ايميهم فينغالا گنگولے بودتي رومباتا اها بودمين باتن ايغي ميواتا وإذا ورقها مثل آذان الفيلة أد إيجي فتة سدرة المنتهى فتة لكن فان صفقت دفني نيل غير اتوغي فين ايجي كم فينها بودتي فتك فاتن غريفانا فين وداغ النبي قال هذه سدرة المنتهى جبريل غفان النبي مي سدرة المنتهى فإذا 4 أنهار دين ايغا هتر كور فيتن دمغريفانا فين وداغ النبي نهران باطنان فرويغم وادكورا ونهران ظاهران فالوغم وادكورو فقلت ما هذان يا جبريل تمغريفان دنيم اي جبريل مي كون كورتكن هي جبريل غفان دنوني اما الباطنان فريغم وادكوركي فنهران في الجنة سورغا وادكوري واما الظاهران فالوغم وادكوركي فالنيل والفرات نيل كورا فرات كوري مي سدرة المنتهى كانت تبغندي اكريفانا دكونيغا كانت تبغندي اكريفانا صفه قدبني ہمیں گتا لبتا خنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کا بیان مگن ایسوے توبہ کیا گہے سورگے کا واقعا ای بیا بڑو گہے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرونی توبہ شجرۃ فی الجنہ توبہ کی سورگے کا واقعے کے مسیرۃ 100 عام ایگے دیگومن ایگے بیا کم بیان کو دفا حدیث کرونی ایگا وے ستیک آہرگے راستہ ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها سورجيج أهل ورينج فيران وفديجين أنني إجاهوجي أما توبا كيا مجاهوجا سورجيج أهل ورينج فيران تان الله تعالى وفدواني هذا هم قدام من النبي صلى الله عليه وسلم کے سنة کے گوچگا سورجيج غستهوجي ماغر واني رانون هذا أقول منا غست تيمبا بحاليدان ايگه گوفيتكا فايتن اي ابا ايگه ماغدو ايگه موتا ايگه ماغدو وني من النبي صلى الله عليه وسلم حديث قروني رانوني كلفان حديث قروني ما في الجنة شجرة الا وساقها من ذهب سورگيگا گاهوا كم گاوانم ايگه ماغدو ايواني رانوني تصور كلوا هوريها گستكگا اي ماغدو ايوني رانون ufaddawafa hama yakiga سورگيگه گست گينا گونويگم وا هندگاوس اے گستکون کونیتکے نفابان انگے تو کنن نفابان دنیا کا مفابا ہے کونیتکے سورگے کے گستکون نفابان اج اللہ تعالی کے فضل وانت ورکم اربڑ من بنی مید سورگے کا گس اندمگے فرصت دبافا اربڑ من دنیا متی کا تبینی کو سورگے کا گس اندا ایکم کے گس اندمگے فرصت اللہ تعالی ونی اربڑ من دبافا آج ہم اسراء معراج کا حادثہ کا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پر ونی تمن کلیک فانا بدل وداغت ابراہیم علیہ السلام کلیک فان دالوی قال یا محمد اے محمد اقری امتك مني السلام کلیک فان کا امتا تمن کلیک فان فرات سلام رد کو دفاشه واخبرهم ادبامهن خبر دفاشه ان الجنه طيبه التربه عذبه الماء سورگے کی اتاگے فسکنو رنگڑو فم میرو تنکے يفو كلفان دالوني وأنها قيعان أي بينغدو هميان أن إفران أن تنكي إيجي فسكدو بيان كدفني بينغدو إفر كشي أناني إما سورجيغا واني غستكون هجفاوا غست باور غستكوا بغيجا تكا هم إغوتا سورجيغا غست إندن بينم واميهايا إوا حس جاغتك بس إفر كون أن فسكدو بس وانكن إيجني إفا كلفان دالون وغراسها إيجي غست إندن بينم واميها كيان مري
kiyan waridin aswane midikre subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah mi kalimata kiyaf kam gawana ma suwargega dahen inde hutte em algodu menna miwani kalimata ke kiyun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah mi fas kalima kiyaf kam gawana ma kiya kom me faharaka suwargega gahen ena yak inde hutte e duniyamati gaves duniyamati ga ena e amal kuramun daru gaves adike tama nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge ehem bas fulakun dehwani ena subhanallahi alazim wa bihamdihi kiyaf kam gawana ma suwargega khadur ruken ena indekam e malobeta hun argumenna bane miedu mi zikru tak warde ngasawa mi zikru tak korong e zikru tak kurakam gawana hewkam mati galgon ulekam gawana ma algodu menna suwarge e tayyar kurew mundeni suwarge miharu tayyar koffas wani algodu mennattaga miharu wani haddawafa adi itura algodu menge amalutaka gule gotun itura furiham kurew mun edani algodu menge umuruga heda kura duwastawga zikurta mifada waridin asa zikurta kiya kam gawanama adi hewkan tattawga algodu men ule kam gawanama algodu menna suwargen e wa jage wani eto itura furiham kurew mun edani komme duwa hakus algodu men kura amalutaka egwa gotiga matin ema lebetahum miyadake algodu men gowan kuran lefawa wagoto e gowan kuran lefawa wagoto ga gowan nokofikam ga wadama fahum hitama quran algodu men ge jana mudala algodu men ge nafsu miyadu allah hattaka qurban kurambe e nafsu qurban kofikam ga wanama eke badaluga allah taala ene surga devane algodu men miyadu algodu men amal tawga he amal tawga kuriyara jamwe nobakantatakun durwamwe ehem vejjikam ehen algodu men amal kofikam gawanama edu hun algodu men kamyab libeni edu haki algodu men ambinna darinna algodu men lobiwa emmeha mihun qurban koffaves narakega azabun salamave surge dan edene duwas miyati algodu men devwafa wa waqutu e waqutu ke beenun hewgotuga nuhifafakam gawanama edu hun hitam qur'ane miyati dege tayyar kurwafa naraka nuni surge ena ikhtiyar kuramwe ena damwe tan ena dani suwargetto nuwata naraketto allah taala wani enen ikhtiyar devwafa suwarge dan ede kam gawanama suwargege ahul waringe amal kuramwe hewmusumge beenun hifamwe suwarge devdi kam gawanama ene kamyab libune en allah taala kiyet qur'an ga wahi kurawani faman zuhziha anin nari wa udkhila al jannata faqad faz narka mutti kurevi suwarge devje miha dannash ehna kamyab hasil kofiye ena kamyab libijje hema mi kamyab libene gotake efa allah taala wahi kurawani duniyege hayat sifa godeva wama al hayatu dunya illa mata'ul ghurur duniyege dirul nuwe ke hiwerikam ge waguti ufalidde tanakam gamenwe ema mi haqiqatake duniyege dirul make mifada kame algodu me hew amaluko ekamuga kettiru ejjekam gawanama ekamuga sabitu ejjekam gawanama algodu men kunti akhiratuge ni'matuge goati adi algodu men ekamuga hew amalta kurummati kettir nuwejjekam gawanama adi nubakan tattakun durumuge kettir kan algodu menge kibaga anekkam gawanama algodu men danje heda narakaya ei azabuge goati دعائك الله تعالى أرغب من أمنك سورجيك أهلورين كم غالبهم هذا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته